Molt bon dia i benvinguts a la roda de premsa de l'exposició William Kentridge, El que no està dibuixat, que és un grandíssim honor presentar el CCCB i fer-ho acompanyats del mateix artista. Us dono la benvinguda a tots els periodistes que esteu presencialment aquí. No sabeu la il·lusió tremenda que ens fa que estigueu aquí, que estiguem tots aquí després d'aquests 7 mesos tan complicats, i també m'agradaria saludar els més de 10 periodistes que ens estan seguint a través de les xarxes. M'agradaria agrair i saludar personalment l'artista. No sé si podem connectar amb ell ja des del seu estudi. Hello, William. Can you hear us? I can. Thank you. Thanks for accepting to be with us today. It really means a lot to us. I'm happy to be. Thank you. M'acompanya també el Jordi Costa, cap d'exposicions del CCCB, i la Gemma Vinyó, que és la directora de la Fundació Soriguer. Com sabeu, una de les col·leccions més importants, o si no la més important d'obra d'art de William Kentridge que hi ha en aquests moments a Europa i que ha estat una col·laboradora importantíssima d'aquest projecte. L'exposició que avui inaugurem ha estat coproduïda amb l'Eye Film Museum d'Amsterdam, amb el seu cap d'exposicions, el Jaap Guldemont, i és una exposició que inclou una selecció de l'obra fílmica més destacada de William Kentridge, com sabeu, una de les veus de referència de la creació contemporània, que ha conreat una gran varietat de llenguatges artístics, des de l'animació, el dibuix, el teatre o l'òpera, i que ha conreat sobretot la intersecció entre tots aquests llenguatges. Presentar aquesta exposició avui, com us podeu imaginar, és un petit miracle. Em sembla que tenim algun problema de connexió. Em sembla que està rebent la traducció simultània a l'anglès. Com deia, presentar aquesta exposició avui és un petit miracle. Aquest ha estat un projecte plenament afectat per la pandèmia i pel confinament dels diversos països que estan involucrats en el projecte, i per tant, si avui podem estar tots aquí és, en primer lloc, gràcies a la generositat de l'artista, de William Kentridge, que ha accedit a totes les nostres peticions, a l'enorme generositat també de la Fundació Soriguer, que ens ha permès poder inaugurar avui, aquesta tarda, a la complicitat, com deia, de la Filmoteca d'Amsterdam, i també de manera molt especial a l'enorme professionalitat dels equips del CCCB, que una vegada més han demostrat que tenen la capacitat de treballar de manera extraordinària, sobretot en aquestes condicions tan excepcionals. M'agradaria també mencionar l'elegància i la flexibilitat dels arquitectes, després veureu per què insisteixo en això, i també del grafista, del Vladimir Marnik. Inaugurar avui ens fa moltíssima emoció, estem molt emocionats d'aquest esforç col·lectiu per poder ser avui aquí, estem molt emocionats de poder tornar físicament al CCCB, però volem també que aquest sigui un acte de militància a favor de la cultura, però també de militància a favor de la cultura entesa com un espai de presencialitat, com un espai de trobada entre cossos diferents que es reconeixen entre ells, i un espai de trobada que a través de diferents llenguatges artístics té la capacitat de generar sorpresa, de generar emoció i d'obrir camins inesperats i de donar sentit en aquest món tan incert que tenim per endavant. Per tant, per nosaltres aquest és un acte avui particularment especial després d'aquests mesos de tancament. Aquesta no és la primera vegada que el CCCB exposa William Kentridge, però sí que és la primera vegada que li dediquem un monogràfic, i no seré jo, tenint a William Kentridge aquí, qui interpreti la seva obra. Per tant, tenim el privilegi que ell avui ens acompanyi aquí, per tant, sigui ell qui ens pugui donar pistes de què podreu veure avui. Però sí que m'agradaria destacar tres punts que a nosaltres ens semblen importants. En primer lloc, la importància de la ciutat, en aquest cas la ciutat de Johannesburg, la ciutat entesa com el paisatge on es reflecteixen, on apareixen i reapareixen les cicatrius del passat, a Johannesburg i arreu del món, les cicatrius del passat que apareixen i reapareixen, però també els conflictes, les violències i les contradiccions del present. Johannesburg és, com sabeu, el rerefons d'aquesta sèrie de dibuixos animats que representen els Drawing for Projections, una sèrie que ell porta 30 anys realitzant i que tenim el privilegi i l'honor d'estrenar per primera vegada de manera completa a nivell mundial, perquè ens ha cedit la possibilitat d'estrenar mundialment fora de Sud-àfrica l'última de les seves grans pel·lícules, que ha acabat molt recentment, que es diu City Deep i que està també ambientada a la ciutat de Johannesburg.
El segon aspecte que voldria destacar és la presència d'un recurs habitual en l'obra de Kentridge, que és aquesta processó infinita de persones en moviment, que remet a una imatge central de la cultura contemporània, que és la de fileres de persones que, carregades de les seves pertinences arreu del món, fugen de la guerra i de la por. Són siluetes d'ombra que tant poden evocar uns manifestants, uns pelegrins o uns refugiats que avui en dia, aquí a casa nostra, també ens parlen de la vulnerabilitat dels cossos, també hi prenen avui un sentit aquí renovat. Aquesta imatge té la seva eclosió en la monumental peça de More Sweetly Play the Dance, que podrem veure al segon pis de l'exposició i que és una obra que quedarà després del CCCB instal·lada de manera permanent al projecte Planta de la Fundació Soriguer. La tercera i última cosa que voldria destacar és que amb aquest projecte el CCCB té la intenció de generar un debat crític sobre les ferides encara obertes del colonialisme i la segregació racial al món d'avui, també a casa nostra, i que aquest és un debat que volem promoure involucrant també les comunitats locals i les comunitats també afrodescendents de Catalunya. Aquesta exposició ens mostra el recorregut de la història dels últims 30 anys de Sud-àfrica i podem constatar i ens permet de constatar com hem passat del reconeixement de la culpa de l'home blanc i de la voluntat de reconciliació de mitjans dels anys 90 a la Sud-àfrica del post-apartheid a un món, el d'avui, que sembla dominat per l'exhibició orgullosa de l'odi cap a la diferència, que sembla dominat per un desig d'apartheid i que ens fa pensar que l'apartheid no és necessàriament només un episodi del passat, sinó que també pot ser un mirall del món present i del món que ve. Per reflexionar sobre totes aquestes qüestions, evidentment tenim aquesta magnífica exposició i l'hem acompanyat d'una sèrie de programes públics, uns programes públics que, com us deia, donaran protagonisme a les veus negres de casa nostra, que interpretaran i reinterpretaran l'exposició a través de diferents visites i de diferents participacions en programes d'arts escèniques i de poesia, amb un cicle de cinema africà que hem coorganitzat amb la Filmoteca de Catalunya i també amb una sèrie de debats i conferències en les quals podrem comptar una vegada més amb Angela Davis, amb la poetessa sud-africana Koleka Putuma, amb Pankaj Mishra o també Maria Campbell. Aquests són alguns dels highlights, diguéssim, del programa de programes públics que trobareu també més extensament desenvolupats en el dossier de premsa. I per acabar, m'agradaria només destacar que en el marc d'un cap de setmana de portes obertes que celebrarem aquest cap de setmana, dissabte, hem organitzat conjuntament amb la Fundació Joan Miró una conversa en directe entre William Kentridge i Nalini Malani per celebrar la coincidència a Barcelona de dues exposicions dedicades a aquests dos grans artistes de renom mundial. Sense res més a afegir, li passo la paraula al Jordi, que us explicarà una miqueta més en què consisteix l'exposició. Moltíssimes gràcies. William Kentridge, el que no està dibuixat, aquesta coproducció entre l'Eye Film Museum d'Amsterdam, la Fundació Soriguer i el CCCB, realment connecta amb dues línies, dues preocupacions que han estat molt presents a la història del nostre centre. D'una banda, la mirada sobre l'apartheid, sobre aquesta desigualtat sistematitzada en la política sud-africana i també l'interès i la curiositat per la creativitat i pel continent africà, que han sigut, en els dos casos, van ser objecte d'exposicions. D'una banda, aquesta preocupació temàtica, aquest lligam temàtic, de l'altra, un lligam que té a veure més aviat en el llenguatge i en les formes. L'expressió audiovisual com una de les formes de l'art contemporani i de l'expressió contemporània. Com sabeu, un dels pilars de la nostra programació són les sessions d'Excèntric i l'Arxiu Excèntric, on moltes vegades William Kentridge ha sigut un dels autors programats i un dels autors aquí projectats. Realment, a l'exposició, que ja tinc ganes que la visiteu i intentaré no allargar-me massa, el que tenim és una síntesi de les
múltiples facetes d'un artista que jo crec que no coneix límits expressius, no? I que fa una reflexió absolutament arrelada en el territori, com ha indicat Judit Carrera, o sigui, Johannesburg és un element essencial, però que ens toca i ens interpel·la a tots justament per la seva universalitat. Hi ha una idea molt important que jo crec que no pertoca ara a aprofundir molt, però Kentridge és un artista que ha reflexionat molt sobre el sentit d'un dels nostres mites fundacionals com a cultura, que és el mite de la caverna de Plató. Un mite que ell discuteix posant en qüestió la idea aquesta de que la llum del coneixement és una llum alliberadora. Kentridge desconfia d'aquesta llum que pot ser també instrumentalitzada pel poder i reivindica un espai liminar, un espai entre la llum i les ombres que contemplen les figures que estan empresonades dintre de la caverna. Aquest mite de la caverna de Plató té unes referències bastant directes i bastant reconeixibles a More Sweetly Play the Dance, que és la instal·lació que veureu a la segona planta i que és la instal·lació que després estarà instal·lada de manera permanent a planta de Fundació Xuriguer. Aquesta voluntat de situar-se en un espai d'ambigüitat, en un espai d'incertesa, d'alguna manera defineix bona part de l'obra de Kentridge, sobretot d'aquesta obra cinematogràfica, on realment el que estem veient són històries que s'alimenten d'alguna manera de les estètiques dels orígens del cinema i dels orígens fins i tot d'una expressió precinematogràfica, o sigui, hi ha molt de teatre d'ombres integrat en aquestes animacions artesanals i al mateix temps en aquests treballs perviuen alguns dels codis que podem reconèixer en el cinema d'animació contemporani o el que ens resulta més proper, o fins i tot el cinema d'animació que hem vist quan érem infants. Tota aquesta dinàmica de transformació d'objectes que es converteixen en altra cosa i que donen peu a metàfores visuals, té molt a veure amb una cosa que jo crec que és molt important en l'expressió de Kentridge, que és el valorar i explotar i aprofundir la polisèmia, donar per entendre que no hi ha missatges unívocs, sinó que tot pot voler dir moltíssimes coses alhora. Hi ha una cosa que a mi m'agradaria reivindicar, que és si aquestes pel·lícules es situen en un terreny o en uns llims que estarien entre el que un podria contemplar en la sala obscura d'un cinema i el que un podria contemplar en una galeria d'art o en un centre cultural com el nostre, de la mateixa manera el lloc on neixen tant aquestes pel·lícules com la col·lecció de tapissos, com els dibuixos que conformen les pel·lícules o com una instal·lació tan sofisticada com More Sweetly Play the Dance, és justament l'estudi de treball de Johannesburg, des d'on ens parlarà ara mateix William Kentridge, que també aquest estudi no sols és un lloc de treball, sinó que també és un lloc d'experimentació, d'incertesa i de joc. És un espai segur, segons defineix Kentridge en alguna de les seves conferències, fins i tot per l'estupidesa, per alliberar-se i per deixar a vegades que sigui la tècnica, les formes i a vegades els materials el que ens condueixin fins a una expressió que mai serà dogmàtica, sinó que serà reinterpretada per tots i cadascun dels espectadors i dels visitants d'aquesta exposició. No em vull extendre més perquè crec que tenim aquí el privilegi de que sigui l'artista el que ens parli. Només volia, tot i que els ha esmentat la Judit, però volia celebrar d'alguna manera la gran tasca que ha fet el comissari d'aquesta exposició, Jaap Guldemon, que no pot estar present, però que crec que el seu gust exquisit està molt present en la manera en què ha posat en diàleg diferents facetes creatives de l'artista i també, sobretot, el treball de l'equip d'arquitectes, de Carles Guri i Carolina Casajoana i del grafista Vladimir Marnik, que jo crec que han fet un treball excel·lent
que podreu gaudir ara mateix quan pugeu a sala d'aquí una estona. I bé, cedeixo la paraula a Gemma de Fundació Xuriguer i us agraeixo molt que estigueu aquí en aquestes circumstàncies mig estranyes d'anar abandonant el confinament i anar reivindicant aquesta presencialitat que crec que és molt necessària. Gràcies, Jordi. Gràcies, Judit. My pleasure, Mr. Kentridge. Abans de començar, seré molt breu perquè sé que tots estem esperant la intervenció de l'artista, però abans de començar m'agradaria agrair tota la feina que ha fet durant aquestes darreres setmanes l'equip del CCCB per poder dur a terme aquesta exposició. Per nosaltres, per la Fundació Soriguer, està sent un veritable plaer poder formar part d'aquesta fantàstica mostra. Aquesta col·laboració entre el CCCB i la Fundació Soriguer a través del nostre projecte Planta neix d'una voluntat molt clara de crear sinergies entre dues institucions amb un objectiu comú, que al final és apropar l'art i la cultura a tothom, la qual cosa crec que en aquestes circumstàncies, després de tots aquests mesos, és encara més important. Morse Will Play the Dance, l'obra que veuran magníficament instal·lada aquí al CCCB, forma part de la col·lecció de la Fundació Soriguer des de l'any 2016. De fet, des de la nostra fundació hem anat configurant els darrers anys, vam adquirir la primera peça de William Kentridge l'any 2002 i durant els darrers anys hem configurat un cos important de diferents peces de l'artista i m'atreviria a dir que avui som una de les col·leccions, una de les mostres més representatives de l'obra de l'artista a Europa. I fins i tot podria dir que William Kentridge és un dels eixos vertebradors de la nostra col·lecció. Una col·lecció que té com a objectius fonamentals, per una banda, emocionar i per l'altra, apropar-nos a la realitat que ens envolta i fer-nos reflexionar. I crec que l'obra, estic convençuda que l'obra de William Kentridge, com veuran sobretot amb aquesta exposició, ens commou i ens activa també, el qual és molt important sobretot amb els temps que estem vivint. Ens enfronta amb una realitat que és sumament complexa, és provisional, que és una paraula que utilitza molt l'artista també, referint-se a la seva obra, i està en constant transformació. En aquesta mateixa direcció neix el nostre projecte Planta. És un projecte impulsat i liderat per Anna Vallès, que és la presidenta del grup Soriguer, que neix amb una voluntat molt clara de generar valor i de convertir-se en una plataforma per impulsar un canvi en positiu a la societat. L'art contemporani al projecte Planta conviu i interactua amb altres conceptes o altres disciplines com són l'arquitectura, el paisatge o el coneixement i funciona alhora com a palanca o com a impuls, com una eina també per activar no només processos sinó també reflexions. Estem molt contents, per tant, d'anunciar que l'obra Morse Will Play the Dance passarà a formar part del projecte Planta a partir del mes de gener, a partir del dia 23 de gener, concretament, de manera permanent, amb una instal·lació permanent, un site específic, i allà conviurà amb obres, amb altres instal·lacions d'artistes com Bill Viola, Cheharu Shiota, Anselm Kiefer, Antonio López i també Juan Muñoz. Bé, només dir-los que Planta és un projecte obert, en constant creixement i estan tots convidats a visitar-nos. Gràcies. Gemma, moltíssimes gràcies. Crec que és ara el moment de passar-li la paraula a l'artista. William, the floor is yours. Thanks again for being here. Would you like to comment a bit about the works that are being shown? Thank you. Thank you. Thank you all. I hope that it's clear that you can hear me. Yes, it's perfect. To say how happy I am for this exhibition to be happening in the CCCB. It's actually the second premiere work of mine premiered at the CCCB a few years ago in the exhibition 1,000 Square Meters of Desire. Was the premiere of a work I made called Right Into Her Arms. And it was a very great exhibition and a great context for the work to be seen. And here I'm delighted that the CCCB becomes the forum for the premiere of the most recent film, City Deep.
And when the exhibition was shown at the Eye Museum in Amsterdam a year ago, the film was not complete. So this is its first public viewing in Europe. And to talk a little bit about the two main elements of the exhibition, the one is a series of 10 or 11 animated charcoal films called Drawings for Projection. And the second, which I'll talk about afterwards, is an 8-screen projection called More Sweetly Play the Dance. But to talk first about the series of short films, they range between 4 minutes and 9 minutes. A 9-minute film in general takes about a year to make, so it's a slow process. As animation goes, it's not so slow, but as any other kind of filmmaking goes, it's a very laborious process. And the films began over 30 years ago when I thought I would make a feature film. And I wrote the script and I was really happy with it and ready to make the film. And then one had to wait for producers, executive producers, distributors to be enthusiastic about the project. And I realized I would spend my life waiting for other people's enthusiasm to be able to start practicing my own craft. And after waiting a while, I said, this is ridiculous. I need to find a way of making a film the way I would make a drawing. You don't have to get permission for a drawing. You don't have to write a proposal. You take a piece of paper, you put it on the wall or on the table, you take your charcoal, you take a pencil, and you start drawing, and the drawing begins. It's not about, the main work is not about trying to sell the idea to someone else. So the principles of the films were that they would be made like a drawing. That is to say, there is no script, there is no storyboard. There's a desire to make a film, and on that day of that first desire, the first piece of film would go through the camera. Initially, I used to use an old wind-up Bolex camera like this one, and that was frame by frame, I'd shoot on 16mm with this. More recently, maybe you just bring that camera up. Those were for the first 4 or 5 films. Then I migrated onto a beautiful old 1940s 35mm camera. Can bring it right up this way. Yeah. Yeah. So this was the camera on which most of the films have been filmed. More Sweetly, not More Sweetly Play the Dance, City Deep is the first film which I've shot digitally. And this is because the film for a camera like that, the laboratories to process the film don't exist in South Africa anymore. And so I've moved on to a digital platform. But still the way the drawings are all made is by a series of charcoal drawings. Just pass some of the thick charcoal. Charcoal drawings and drawing and erasing and drawing and erasing. So instead of thousands of different drawings, there are a few drawings which are changed very many times. And so the charcoal is sometimes quite large chunks of charcoal, very crude and rough drawings are possible. When I started the film series, there was no expectation, I had no sense at all that the series would continue, that the first film would be part of a series. Certainly not that there would be 11 films that follow, and certainly not that this would be a technique and a project I came back to over 30 years. And it's not finished. I mean, I finished the most recent one, and it'll be a few years, and then the next one will happen. For me, it's a coming back to the most basic technique. The two characters that started in the series, Soho Eckstein, who continues, and Felix Teitelbaum, who was there in the first films, were characters that arrived in a dream. And one can't really take responsibility for one's dreams. And if I'd known, oh gosh, these characters are going to be there for 30 years, I'd have been much more cautious about who they could be, who they would represent, what they looked like, what their color was, how they were dressed. But because I thought it was one film, I needed some image, I needed it to talk, I thought in due course I'll write a proper script. They came in, but I never wrote a script and I never did storyboards. So the films start with an image, a desire, with City Deep, an image of miners working on the surface in Johannesburg.
and images of the Johannesburg Art Gallery, which is the gallery of my childhood, but which is in a state of collapse and decline. And I started drawing the art gallery, and I started drawing the miners on the surface, tapping away at their rocks with their hammers, and gradually brought the two elements together. And in Johannesburg, which is a city founded on gold mining, there's always been a connection between the gold mining and the gallery. The gallery, in fact, was started by people who'd made their fortune in gold mining and then gave donations to the museum. And they did it reluctantly, but one of the wives of one of the mine owners said to them that unless they made some contribution to the city of Johannesburg, their names would go down in infamy as people who had just taken what they could and left the city. So they donated some collections of Dutch lace and some oil paintings, which became the basis of the museum of my childhood. And so it's both for me very sore to see this museum in its state of collapse, but it felt important to make the image without me being able to say why or necessarily even what the image means. And that's one of the principles of these films. They're set visual riddles that I don't have the solution to. But if you look back over the 30 years of the making, which corresponds more or less with the end of apartheid, the first film was made just at the period just before Nelson Mandela was released from prison, so the very end of apartheid, through the 26 years or 25 years of post-apartheid South Africa. And in different ways, they represent, or they have within them, images from the different histories we have been through, from gold mining to xenophobia, xenophobic attacks in the film, Other Faces, to the Truth and Reconciliation Commission in the film The Main Complaint, to the violence around the first democratic elections in Felix in Exile. And in City Deep, the phenomenon of the informal part of the economy, these miners who are not part of big corporations, who work on their own with a hammer and a screwdriver to get what gold is left, as a kind of contemporary phenomenon in South Africa, but in a way, a premonition of what will happen in other parts of the world, as there gets to be a bigger and bigger separation between a very successful formal economy and a much greater number of people who can't fit into it, who have to survive in some other matter. So that's the nature of the Drawings for Projection series. It's very good to see them more or less together because there are links, and you can almost make your own film by watching the different films projected together. Then I would go on to More Sweetly Play the Dance. There's a medieval tradition of the dance of death. Images of death taking everyone from the Pope, the priest, the farmer, the king, the peasant, the child, one by one, taking them all off. And it's related to medieval plagues. And when this film was made, which was several years ago, the plague that was there in the world, or in a section of the world, was Ebola in West Africa. So there are images in this film of people with medical suits on, people being led with drips. And that came from photographs, from images that were in the news of the Ebola outbreak in West Africa. But of course, now in 2020, one reads that set of images within the film in a very different way, as we are in the middle of another plague. And the film, in a way, is a catalog, an archive of different people. On the one hand, being led by the character of death to their fate, but on the other hand, reviving another medieval tradition, which was the belief that if you could keep dancing in your village square and keep dancing and not stop, then the plague which was approaching your village would bypass you and go on to the next village. There was something about the activity, the communal activity of the dance, of the breathing together, of the sweat, of the muscles, that was a resistance against death. So More Sweetly Play the Dance is both this resistance, but also an acknowledgement of our mortality, something that we're so much aware of in these days. You had your huge wave in March, ours came in June.
Your second wave is with you. Our second wave has not yet begun. In the studio itself, there was, at the height of the pandemic, 13 or 14 of us got COVID. Luckily, everybody of the 13 recovered. So we're a kind of COVID safe zone in the studio at the moment, which feels a very fortunate circumstance. For me, it's been a wonderful 7 months because I've had, for the first time in 40 years, 7 months in my studio without having to move, without having to travel. So on the one hand, it's very sorry not to be with you in Barcelona for this exhibition and to see it in person. And I hope that during the duration of the exhibition, it will be possible to travel again between South Africa and Europe and make those connections again. But I would be wrong if I didn't say it's been a privilege to have so many hours and weeks and months in the studio. While at the same time, and this is the paradox of COVID here, so aware of all my colleagues and friends and collaborators who work in music, in dance, in performance, whose lives have been devastated by neither having an income nor having a place in which to practice their métier during the lockdown. So much as I've enjoyed my time in the studio, I really look forward to when all our different performance projects can happen again. There's a plan for a performance at the Opera House in Barcelona in 2 or 3 years' time. So I'm hoping I will definitely be in Barcelona then, but I hope to be in Barcelona well before then. And thank you all very much for listening. Oops. Not met them and been in contact and been seeing how it's done. To the team at the CCCB, to the Sorrigues Foundation, and to the iMuseum in Amsterdam, and all the different collaborators and technicians and designers that have made this exhibition. It's very much appreciated. Thank you. William, we really hope to be able to host you before the exhibition ends, and we'll open now the floor to the questions and that the journalists might have. Podeu fer les preguntes en anglès, en català, en castellà, en la llengua que sigui més còmoda. Tenim un servei de traducció simultània que confio que estigui rebent. Si algú vol trencar el gel... Yes, I am. Ok, fantàstic. Ara és el moment. There's a question over there. No, micro. See, I would like to know if there is any continuity between the Refuse of Time that you presented in Documenta 13 and now the more Sauvety play of the dance. No. Okay, so there are different continuities between the Refusal of Time that was shown in Documenta and More Sweetly Play the Dance. The key continuity are the collaborators that I work with. So all of the projects like this, More Sweetly Play the Dance or Refusal of Time, relies on many collaborators, video editors, cameramen, choreographer, dancers, actors, and musicians. And so the key continuity are a number of these collaborators, singers, actors, and dancers in both of them, video material, as well as the theme of a procession. At the very end of Refusal of Time, the Documenta piece, the last beat of 13, is a procession into the black hole. Black hole, the scientific, cosmic place where gravity is so great that no one can escape. And there was a hint there that this was also a black hole is also another metaphor for a grave. And when starting on More Sweetly Play the Dance, at a certain point I said, oh my goodness, I'm just repeating what I did in Refusal of Time, another procession, another death procession. But it took over and expanded and became a much larger and fuller exploration of things that I was thinking about when we made it. So there are those two continuities. Thematic and more than formal
in the heart of the pleasure of making of the piece. Thank you for that. Alguna altra qüestió, sisplau? No sé si hi ha preguntes a través dels periodistes que ens estan seguint en línia. Mònica, Lucía, de moment no. Doncs aquí hi ha una pregunta. Es pot fer en català la pregunta? Sí, cap problema. El que volia preguntar-li és... Si pots parlar una mica clar perquè entra la mascareta. Vale. Durant la pandèmia, durant l'inici de la pandèmia, a Sud-àfrica, una de les mesures que es van prendre crec que va ser la de prohibir la venda d'alcohol, pel que tinc entès. I relacionant una mica amb el que ha dit ell abans sobre la dansa de la mort i aquest sentit de comunitat, de celebració una mica nihilista, al final de la vida, com tot es va acabar, com de celebrar, què creu que ha canviat? És a dir, tenim una societat escèptica que no sap afrontar la mort o com ho valoraria ell? I think COVID is one element that has made for a new Puritanism in a way, a sense of separation of bodies, a kind of a holding back what used to be. It used to be an ease of bodily contact between people. And then different Puritan elements in the world started controlling that. And COVID has kind of made it scientifically respectable to keep these physical distances. And it's interesting, because in the studio, my wife and I, we've had COVID, in a sense we can't get it and we can't give it to anyone. So it's possible to be the dispenser of hugs to friends of ours who've not been able to hug anyone for 8 months, trying to keep their distances. So it's not our official job with our friends to be the giver of hugs, but it's one of the things that is appreciated and needed. The alcohol question in South Africa was an interesting one. There was no doubt that the number of casualty admissions for violent crime and for motor accidents went down by 60%. Immediately, they stopped all alcohol being sold. And when it was re-allowed, they went back up. But still, what it meant in terms of destruction of jobs within that industry, the loss of revenue from excise on alcohol is and just the sense of a mistrust, a government having so little trust in its population, in its voters, saying we have to tell you how to behave, rather than saying these are the risks, you need to understand and behave appropriately. So that debate, which has been going everywhere in the world, how much do you set restrictions and how much do you rely on people looking after themselves and wanting to look after others? And there's no single good solution. Every solution has a number of different problems. But it does feel in many ways quite a bleak time in the world, apart from COVID. COVID just emphasizes this fact. Algú vol fer una altra pregunta? Jaume? Bueno, ja que no hi ha moltes preguntes, jo volia fer una observació, només donar-li moltes gràcies al senyor Kendrick, perquè quan es va celebrar l'exposició al MAPBA, va ser una exposició que crec que més enllà de ser una bona exposició, va ser una exposició que almenys amb el nucli Barcelona, Catalunya, a l'àmbit, com a mínim a l'àmbit artístic i de públic d'aquí, em va aportar moltes coses. En primer lloc perquè crec que hi havia molts artistes que estaven buscant fórmules noves per expressar una sèrie de coses i jo crec que ell els hi va donar moltes pistes i es va trencar amb formes més encotillades de fer un art compromès artísticament i compromès amb el món, no? I senzillament era això. I els periodistes, jo crec que encara, la que la vam veure, encara la recordem i encara ens marca com un moment que ens va alliberar de moltes coses, no? Ens va alliberar de com un discurs sòlid, compromès, podia tenir una expressió
artística tan potent i també ens va alliberar bueno, era un moment que aquí encara el dibuix s'havia perdut i hi havia com un cert prejudici i a partir d'aquell moment el dibuix va entrar a la primera divisió de l'art. Només era fer aquesta reflexió. Gràcies. Gràcies. No sé si... Thank you. Thank you for that. I mean, I've had very, very happy associations with different institutions, both in Barcelona and other parts of Spain, with exhibitions of tapestries at Malaga and another large exhibition in the Reina Sofia in Madrid. And of course, the deep love of things Spanish has to do with the two great heroes that I have of Goya in his paintings and etchings, and behind Goya, Velázquez, of course. The first large drawing, the first big drawing I did in an exhibition in the mid-1980s, I suppose you could say, when I started again my second life as an artist, was a version of Las Meninas. I suppose that so many artists have gone back to that and used that as a thinking area, as a way of thinking about what it is to be an artist and what making an image in the world means. I feel a very strong connection to, I suppose these are the obvious figures, and of course to Picasso, to the obvious figures in Spanish history and culture. There is a question coming from the online journalist. Pregunta via WhatsApp de Catalunya Ràdio i és com es veu des de Sud-àfrica el Black Lives Matter? And Black Lives Matter. In South Africa, you could say that the whole anti-apartheid struggle of the last century was a Black Lives Matter struggle. It was about saying all citizens of South Africa, whether you're white or black, need to be seen as people. Black people need to be seen as full citizens, as people with all not just the same rights, but with the same right to dignity and respect as all other people. And the freeing of Mandela and the democratic elections were, in a sense, the big success of Black Lives Matter. That is not to say that questions of colonial legacies, collections of ongoing racism have stopped to exist in South Africa. But it is true that the Black Lives Matter itself, that as a big question, almost passed by South Africa as something that we had looked at so much over the past. Not to say that it's finished, but that we didn't feel we had to take our agenda from the United States. It wasn't always going to be them that set there are similarities, but there are also big differences in the politics and in the racial politics of the United States and in South Africa. Questions of monuments coming down. We'd had this with student protests about historical colonial people 5 years ago. And of course, the question of knocking down historical monuments has been going on for many, many centuries. The first big iconoclastic movement was, in fact, in Europe, was in Antwerp in the 17th century, when it was both Protestants against Catholics, but also a nationalist movement against Spanish control over the Low Countries in Europe. So there are many echoes and there are many longer questions which go through and past and beyond Black Lives Matter. But it is fantastic that this has come to the center of the agenda, not just in South Africa, and not just in the United States, but in so many parts of the world. Hi ha alguna altra qüestió, Mònica? There's another one coming from the online. Ens pregunten també en què està treballant actualment. What am I working on today? Today, maybe just lift the camera up and you can show it on the table. So I'm just going to ask Chris, who's in the studio with me here, just to take the camera up and hold it up so you can see today. I'm working on a series of films about what happens in the studio. So today I'm doing what was mentioned earlier about treating the studio as a safe space for stupidity. So I've spent the whole morning, and I'll go in this afternoon, with my team of 3 rats, studio rats, which are here.
Can you see them? Yeah. So these are the rats that are going to be moved frame by frame. And they're watching on the table over here a film that's being made. So they're moved frame by frame. And the rats, if you bring the camera close, you can just see they are there. They're just pieces of crumpled paper with a tail stuck on. And so this is the serious activity of an artist spending his day, moving these children's crumpled pieces of paper as rats around the table. But it's part of the larger project, my lockdown project over the last 7 or 8 months, which will continue for another year, is to make a series of films set only in my studio, where I was restricted for these many months, about what happens in the studio. A series of 10 or 12 40-minute films, which look at different themes, but which take the idea that the studio itself can be thought of as a kind of an expanded head, in the way that ideas move around your head, that gets enlarged in the studio, in the journey around the studio, in the different works that happen. So the episode I'm working on at the moment is about self-portraits. Self-portraits in many different forms and many different ways of showing them. That's today, right. There's another question. I si no n'hi hagués més, seria l'última. Sí. N'hi ha alguna altra? Yes, it's a question from our YouTube channel, from the chat. It's about Alex Phillips. Can I ask about his relationship with technology, your relationship with technology, given that it has transformed society as a medium, but also as a subject matter for his work, for your work? Yes, so, I mean, technology comes in different ways. As I was saying, it's a very analog way of filming, but as with all editing now, the editing is done digitally on a computer. The animation is never done on a computer, but the editing, the putting the things together is done on that. I'm interested in analog descriptions and considerations of digital worlds. So I'm not so interested in taking an algorithm and taking data to make an aesthetic statement, but I'm interested in taking a drawing, a line, a structure to talk about the power of algorithms. So in one of the recent films, there was the mantra, starve the algorithm, starve the algorithm. Try to keep our control of ourselves within ourselves. But I'm interested in virtual reality films, which I've done some of, and 360-degree films, as kind of other kinds of cameras to work with, as other ways of thinking about the world. So I'm interested in technology, but I certainly rely on a team of people around me who can actually operate it, manage it, and make inventions with it. Molt bé, doncs si no hi ha més preguntes, ho deixaríem aquí. Thank you very much again, William, for your availability this morning. We'll see you again on Saturday with Nalini Malani, with the Miro Foundation events. And we'll go now to show the exhibition to the journalists. So we'll let you know how the exhibition is received here tomorrow, probably. Great. Thanks again. Moltíssimes gràcies. Many thanks to all of you. Thank you. I moltes gràcies a tots. Seguim ara cap a les sales. Gràcies. Thank you. Thank you.